Hello, welcome back to our YouTube channel. My name is Michael there, and of course, on set with me, I have my lovely sister Recho. I call her Teacher Recho. She's here to teach you lango. She's here to teach you that beautiful language. Lango is what? Lango berongo. And of course, I really want to welcome her to our YouTube channel. Madam, you are most welcome. Thank you so much. My name is Recho. I'm a teacher of lango. I'll always be with you on this very channel to teach you the various language skills, that is speaking, listening, writing, and reading. Thank you so much. Nen wa in lango ko ko boni do cha ko kwano ko o cha ko ponyo ko kuno cha ko kede gina ma ile mo no lo ni letters e ka lango wa ni o te lo ngoni nukta kat mono ka te chel ka pol o te lo ngoni nukta. Unlike English, lango take the letters ni nukta piare wea achel ento lemono take the piare wea abishel. Dongen nukta piare achel me lango ni ometucho ekaute kwana. Magi ubero nukta piare we achel me lango. Te nukta mogo nyo letters mogo metie in English, in the English alphabet. Ete lango petie nukta chalo S, X, Z, V, H, Q, tie ile mono ento petie ile lango. Donge nukta me lango ni ometuni kwana pijame nu putpo kwano nyo jame putpe ngeo nukta me lango ometuni kwana do chako keda bichi malo ni amobedo a e I o kede u mano ile mono obedo vowel letters eka ile lango wanu luoni nukta vowel. Donge lango dan kwa leb ibot lemono en gino meo from vowel letters ka do lango wanu luoni vowel. Dong nukta magiti a beach. There are 5 vowel letters just like in English. Lango dan tikere 5 vowel letters. Amobedo a e I o kede u. In English there are a, I, o and u. So those are vowels or vowel letters. Omede kere kwano tekere ba, pa, ma, na, da, ta, ra, la, ga, ka, cha, ja, nya kere nga. Dong mano bedo consonant letters. Lango luoni nukta consonant. Dong nukta mogo dan kitoka koke ni mogo tie lemono petie lango. Tie mogo da tie da lemono. Tie mogo tie da lango to da petie lemono. Apore beren nga kere nya kere nga wanu koboni. Dong nukta mo luoni nya no bedo na kere ya. Eti lango bedo nukta achel no cho papa teto bedo nukta achela mo te lungoni nya eka nga bedo na kere ga lango luoni nga. Dong nukta magi tie lango ento petie lemono mano bedo consonant letters. Eka ote bedo kere wa kere ya. In English those are semi vowel letters. Lango wanu luoni ner vowel.
gina mobero nero no buchu chal kere ginor no ento ko bero ginueno iko come damit ni uniang en ko ni nukta wanto kwano ni ka ko ni nukta bawal nyo violeters no bero ko nukta ngo do mano bero nukta amete kulungo yamu kato idogwa gonya abo ageng apore kai luoni a nyo kai luoni e nyo kai luoni i o u no yamo kato idogi agonya abo ageng do manu berong nukta boel. So those are letters that when you are articulating there is free aeration of hair, there is no constriction in your lips. Luonkani a nyo luonkani e donga bon again manu bero nukta bo like ate bero consonant mo be do nukta mario mo bero ba pa ma na da ta ra la ga ka cha ja nya kere nga dong manu ka wano koba nyo ka gonyo manu bero nukta me ka luongo yamo kati do wakera geng nyo katu di dich pore kai luoni ba pebere bala kai luoni a kai luoni a yini ngao ka do te kata kara eto kai luoni ba nyo kai luoni na numier ko ngo yamo katu kere ageng idogi pe kata gonya bala kai luoni nukta boel e ka te bero ner boel nyo semi-violeters amobero wa kere yanyo W and Y manu bero mena me kai luongo yang ber bala katu agonya be dang bala katu ngo didich pore kai luoni wa nyo kai luoni ya dongi ponyo lebor gi ken duon peretek menge yo duon kitamo luon kere jami lebor ni do manu bero nukta dong mame tuneni anga tut ikom nukta me wantie kere leblan me kanga tama chaki mer me kwano leblan ngia poha me tie yakina nukta me leblan kere me lemona ko ni me leblan tie piera rio wie achiel. Dong man mago bero kwane nukta me leblan ame ochoa nukta in your letters ame tin wan tu kwano ne ometu ni kwan kun wuni ko wuni yongea kana luo wuni no wunu meme yo wange yo ka tu niang yo nge luo nukta ni abe do chako ko a e i o u ba pa ma na da ta ra la ga ka cha ja nya nga wa ya mago bero nukta me wano lungo karache chalo nena kobo ni the letters in the English alphabet. There are others a mepetie ele blanc engino meo letters ni nukta me le blanc tika piere wa chel eto me le mon te piere wa bishel on your 26 letters like S, X, Z, V, H, Q,
and F in the English alphabet. Enti le blanc petie ni kopornyo wa dorme le blanc me yini choyo nukta ini teberie S premier bedatie, X premier bedatie, Z premier bedatie, V premier bedatie, H Q kere F pola kare ka wano choyo niko pame nukta ini tie ye Q wano cho beru ngo ka mondo ka choyo ngo ile blanc V beru ngo ba onyo B F beru P onyo pa ka luonge le blanc donc ka niko pornyo ene wadi le blanc ame any of these letters tie ye mono po beru a correct word in le blanc do manu beru ngo comme nukta ame tie le mono ento petie le blanc tie mo ga medang tie le blanc ento petie le mono nukta nga kere nya tie ele blanc ento petie ele mono donc nga amo bere na kere ga ele blanc ka choyo ribo ko tebero nukta chel amo telumani nga na kere ya dango riba mo telumani nya do manu bero kom nukta ameno ametunyo nyanga bera poha ametie in the English alphabet and in the Le Blanc alphabet. In our next class, we are going to learn about nouns, which we are going to introduce and we expound and understand more about these nouns we are talking about. Kilash wake no binu bere ke kare me kwan ne kofi kom nying ginore ke na mo bere nying wanu binu bere ke kare me kwano teniaye onenwa poe tutual picha wu amemiwa Le blanc bere leba yot dabo leba meat amejo amepengeo twer bere kere miri kere kare me puonyo yor yot donc apenyor tie comme ginara me metuniang le blanc chwalu ana bino bere kere kare me dok wiye apoe tutual picha wu